Prebudovnik i bogonosni otaca naši Petraković, vjeritelj Rade molitvi, Gospode, pravo u Tvoje srce da pogode. Hiljade spaljenih domova, samo jedna je suza Kosova. Samo jedna je suza Kosova. jedne atmosfere borbe da se očuva duhovni nacionalni identitet 19. Dragi Prizrenci, polaznici Prizrenske duhovne škole, nekadašnji i sadašnji, velika je privilegija danas biti ovdje. Blagoslovom mitropolita Teodosija prošle godine malo pada sve. Da, bre, uopšte. sad samo sa svojim Thank you.